nuko ivyo inkoko ishoboye kumira nanje nawe utoshobora kuyimira nanje ibyo mizi inkoko nayo itobishobora cyo ni gitangaza gikomeye cy'Imana yego burira mukiza umugore arwara korera yego turasenga turakumana nawe icogiye ko araremba turasenga Imana irambwiye ngo numuheze ivu yego nani ngatinya kuvuga se turamuhivu nafa kwarikorera kwa ngo n'ubucafu tumuheze ubundi rero ndababwira tumusengere tumuhivu yego abapasiteri banza barabyanga ariko kumwisho barabyemera turamusengera tumuzanye ryavu turariyungure mu kayungiro turamuhaye aranywa n'ubu barashaje amaze gushingira yo nibitangaza umunsi Imana impamagara nari mvuye mu nzoga turagenda twanyoye inzoga tumaze kunywa inzoga barava mu bayumbe baje gutegera abayumbe turya igitungu kuguru kurandye maze kurwara ukuguru nerekera mu nzu kugakira nerekera hanze hari inzoga kukandi kwetero n'urukweto rwa karakomero ziri sogesi karakomeye yitwagira kubona za karakomeye zari zimeze gute biganka hagutya hari inkweto nibukaga bazaga bitango ni gapanga zazaga zinatemwa nano kubitsa hariho zimwe twambaye inkweto zitatu hari zimwe zitwagoniza petit gondora zikamera ziki kamara usongora gutya iyo niyo yari petit gondora akaburundi ngo ni karakomeye akaburundi ngo nuruhewe nyibagi Burundi none sako karato karakomeye uko ntikazaga kabica kwera ko karaga twica iyo mwaru kayuye badaga kada karyana ngo bagakubita nko kukuguru gutya nyaje guhuma guhuma nyatangiye kera mu bita muri murere ya mbere nabonaga igisho rimwe ry'indyo ariko iry'imoso ntiryabonaga kuvana kera habe n'uburyo ntiriza ritokora ariko iry'indyo rizaritokora garitokora nyine niyo ritakibona ariko rigatokora ukabyumva kandi ritakibona nyine bakagikuramo nayo ry'imoso ntiriza ritokora yego ani woshiramo umusenyi tuguhaye inyana zitatu none tse kunywa inzoga none nani ndatekera inyana zitatu ndutagira nimwe ndaziheba izi nyana ndamanzi umugongo Shalom nshuti bavandimwe bakunzi bacu badukurikirana umunsi ku wundi mudukurikirana amanywa na nijoro mu gitondo na nimugoroba mu gicamunsi nkuko abasaza babivuga n'abakecuru nibo baziga ubwo rurimi cyane naho ko rubyiruko ndi kubona imbere yanje sinzi ko igicamunsi bashobora kuba bakisi twongeye kubakira muri umwanya mwiza w'ibiganiro twagarutse kuko mutubona kuri mikro uri kuvuga muramuzi n'abatamuzi bazatwegere tubabwire amazina yabo gusa amaca nayo muzayamenya kandi ndabizi ko muzamuyakurikirana tunashimiye abantu bazadukurikirana muzamugira neza gushigikirana n'umuco mwiza ntimukazamugira ishari ry'abatera imbere kubera ko ejo twahura le 21 nahembwe nkakugurira igikombe cy'amata wabuze umwe fanta nkakugurira ka fanta rero muzamudushigikira gushigikirana n'umuco mwiza kandi muzamugakubita kuri stati ntaco bihombeje cyangwa se ukagashira basi ku rubuga ukaturebera n'amasegonda 30 arahagije ariko urebye gisa yose ni byiza rero nkuko mubibona dufite umutumirwa wacu hano agiye kubanza kutwibwira tumenye uwo ari we tumenye naho twamusanze atwibwire nyine mu ncamake karumuze niyo turabaramukije cyane aho muherereye turabaramukije cyane aho muri adukurikirana kuri kino kiganiro yego turabaramukije cyane ngiye kubabwira mwirondoro wanje amazina yanje nyitwa Bideri Andre ndayiringiye kora umurimo w'Imana natangiye gusenga Imana muri 69 mu kwezi kw'icumi nibwo nahamagawe n'Imana impamagara amazina yanje nayo murakoze cyane muze ndumva yatangiye gusenga kera ninkaho gusa nari mu bitekerezo by'Imana mu bitekerezo by'Imana twari duhari muze watubwiye amazina yawe kandi ni byiza gutangira gusenga kera ni byiza cyane biza bifasha ikintu wari kutubwira ruguru muri Kongo watangiye gusenga hari yitwa gute cyangwa se hitwa gute aho nari ntuye hitwa Kumuramvya muri Kongo mu province ya Bijombo aho ni hiwacu
murakoze cyane. Aho ni ku Muramvya muri province ya Sud Kivu. Muramenye umurara wawe numuke? Umurara wanje ndi umuhiga. Uri umuhiga uko mwishwa bake? Mwishwa abasegege. Mwishwa abasegege. Turamukije abahiga bose n'abasegege, mufite umuntu w'intwari cyane. Rero muzehe tugiye kuja mu kiganiro. Twifuje kumenya amateka yawe, twigeze kugukurikirana kuri social media. Hari ibiganiro nabonye wagiye ukora. None ugenda ukorana n'abandi banyamakuru benshi. Ariko twumva twifuje natwe ko waduheza ayo mateka. Twebwe ubwo tubona hano turi abanyamakuru, ariko turi abanyamakuru b'Imana. Twebwe twamamaza iby'Imana, ntabwo tuja mu bindi. Niyo mpamvu natwe twaguhamagaye kugira ngo ubutumwa ubashe kubugeza kure. Ubanza utubwire ukuntu wahamagawe, hanyuma utubwire n'umuhamagaro wawe. Nibyo dukeneye kumenya. Urakoze cyane. Njyewe twari abantu b'abapagani kandi tuba mu ikanisa. Twagiye kumenya ubwenge, dusanga ababyeyi n'abaturika. Ariko dukurira mu gaturika, dutangira kunywa inzoga, dutangira kunywa itabi. Ukunzi kunywa itabi, koze nk'iseregeti ndabizi. Hari ukoze nk'iseregeti mudamwumva uburyo butatu. No izinga iseregeti imwe nini nakandi kare kagashira ku gutwi, kazinga n'indi ngufu bitwa ngo ni kirimbi cyane kingana gitya. Iyo nzi kuyizinga n'amaboko yaje n'ubu no izinga. Cyakabiri tugenda dukora amanyanga mu bantu, dukingurira abantu tudafite umutekano. Ariko umunsi Imana impamagara nari mvuye mu nzoga, turagenda twanyoye inzoga. Tumaze kunywa inzoga, abarava mu bayumbe baje gutegera abayumbe, turya igitunguru. Turagiye mu rusengero, abayumbe barigisha. Turasohotse ngo dusohoke, turagana yuko tuya gusura kunywa inzoga. Muze tukiraho mbabarira gato. Tukiraho igitunguru gifashe iki? Mwakirira giki? Twakiraga kudahumura inzoga mu rusengero. Urumva mukagenda mukagira gahumuro k'igitunguru gusa. Abakristo mu bandi. Nuko byari bimeze ngaho komeza. Noneho uwo munsi Imana impamagara, turagiye no muri kampisi yanje saa 8. Nagira akazu ka kampisi kakabaraza. Uziko kampisi yatangiye kera? Icyo gihe ndagiye turakije umuriro ngo tugende gani tujya kugaruka dusanga umuriro utazimi. Twara abantu b'indondo b'imbeho, gasanga tutarakuryama nta muriro. Tuvuye kwatsamwo turasohoka. Tugeze hanze ukuguru kurandye. Maze kurwara ukuguru nerekera mu nzu kugakira. Nerekera hanze hari inzoga kukandi. Nabambwira Imana ngo wamana we. Turagana n'uwacu, turavugana ngo ugende ejo tuzotenduke mu nzoga. Nandi ngiye gusengera ukuguru. Kuguru gukire ejo tuzagende. Nyamfata ukuguru gutya. Ndaba ngo Mana kize kuno kuguru inzoga zitarashira. Kize ukuguru haracari inzoga hariya. Uzoce tugende kuguru kwakize. Ndasenga igihe mbaye nsenga mbona umuntu araje muremure munini uteye ubwoba yamayishara mu muryango. Arahagarara. Kabona ko kwama mfata mu nda kanshamwe kabiri nkaba ndapfuye. None namwiregaho akanga kumbabarira. Ndagerageza kandi uteye ubwoba. Kabura naho nyonyuraga nguseruke hanze yaremeye mu muryango aracecetse. Ngo mari kurirwa uburyo nzanye rya tabi ryose ryari mu nzu. Itaye muziko. Nzanye inkono imwe nari ngira inkono zibiri. Iyindi nyitaye muziko. Iyindi ndayihonze ku muzi wiziko hasi. Yayimeni. Maze kuyimena ndasenga. Kumwisho ngiye gutandukana nawe. Ambwira amagambo atatu. Nakoze abiri indi ryarananiye. Amaze kumbwira gutyo. Ampeza indirimbo y'Ijana-na-mirongo-ibiri mu gitabo cyo gushimisha. Mwijuri imbere y'Imana mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Impamya yuko izina ryanje riri mu mutima we ubwo mvugira ndamwanzi
wamunirukanawo. Iyo ndirimbo niyo numvise mbere mu buzima bwanje, kandi n'Imana yampaye, kandi narayirimbye igihe kirekire, navuze ubutumwa henshi muri iyo ndirimbo. Ni igitabo cy'Itangiriro 19 cyangwa se 24 rugitabo cy'Itangiriro, amajambo rya Aburahamu. Imana ihamagara Aburahamu, Imana amubwira ngo Aburahamu agiye gusaza, Imana imuhamagara mu zabukuru. Imana amubwira ngo Aburahamu, Imana ihamagara Aburahamu ngo zana ukuboko kwawe ushire munsi y'ikero canje ngusengera Imana nyir'ijuru, kandi ariyo Mana nyir'isi. Yuko atazasabye umwana wanje w'Inyakananikazi abo ntuyemo. Ahubwo uzore mu gihugu cacu kwa bene wacu, uzosabira umwana wanje Isake umugeni, kwa mituweli na miruke na sokuru nehori. Muze tukiraho kuri iryo jambo uvuze rya Aburahamu. Ni iki cyatumye Aburahamu abuza umugaragu kuja gusabira Isaka umwana utari mu bwoko bwabo? Ko ndi mukubona muri iki gihe ubwoko bwacu dushaka mu yandi mahanga, none ibyo bintu bihuye gute? Noneho ico gihe natwe abanyamurenge byaje kuba vuba abantu bashaka mu mafurero, habe namushenga umwe yashatsweyo, ariko sinzi ukuntu twananiwe kurya ingwano, ariko nta buryo nta munyamurenge ushatswe mu mafurero, habe no kurya ntiwaryagayo. Yego, nta waryagayo. None hari ikibazo nshaka kubaza. Hari ijambo wavuze uravuga ngo ico gihe waza usengera ukuguru ngo gukire inzoga zitarakuvamo. Ngira ngo kwari kugira ngo ubone uko usha gusubira kunywa izindi. Ni kumva musenge kuguru nkire za zindi zikiyari zejo. None urangiza uravuga ngo ubona umuntu muremure. Ese ico gihe kubera ko bushize ndibuka ejo bundi hari ukuntu watubwiyeho ku buhamya bukeya, uratubwira ngo ico gihe warabonaga. None se ico gihe wamubonye n'aya maso y'umubiri cyangwa wamubonye n'amaso y'umwuka? Oya, namubonye n'amaso y'umwuka. N'amaso y'umwuka. Kuko nari maze kugira ubwoba bwinshi mbona kwa nyica, namba ngo ngiye kurwara abadayimoni. Yego. Ndavuga ngo uyu munsi ntiburacyanyasari. Kama mvuga ngo iyo mbona ho nca nsohoke bikanga. Tangira gusenga gambaye inyogokora ngo Mana umbabarire uriya muntu ansigeho. Yego. None se waje guhuma gute? Jewe nyaje guhuma guhuma nyatangiye kera mu bita muri murere ya mbere. Yego. Nabonaga igisho rimwe ry'indyo ariko iry'imoso ntiryabonaga kuva na kera, habe n'uburyo ntiriza ritokora, ariko iry'indyo ritokora nyine, niyo ritakibona ariko rigatokora ukabyumva kandi ritakibona nyine bakagikuramo. Naho iry'imoso ntiriza ritokora. Yego. Ani woshiramo umusenyi ntibyashoboka. Iri harafunze. Noneho amakuru nayo. Yego. Tubwiraga rero ukuntu wakoreye Imana, ukuntu aza gukorera Imana utabona, twebwe abandi n'ababona dufite amaso yose, gukorera Imana byaratunaniye. Wewe ni gute uzubasha gukorera Imana kandi utabona? Imana nigeze gukorera Imana mu bintu bikomeye, kandi yadaganyerekwa, kandi ngasenga nkerekwa cyane, kandi simbeshye. Gukorera Imana kwanje ubwo namaze kuvaho aho nyine Imana yamintuma ku bantu babiri. Ndavuga ngo esuku Imana nongize gute? Esuku niyindumiye ko abantu bose bazi ko ndumupagani, nakaba naraye mu nzoga, ndamangenda mu gitondo ngo nyereswe ngo Imana ndumiye ku muntu. Yego. Sinawuni yose nawe yuja kunanseka, arananze, ariko Imana imbwira ibyiwe, genda mubwire gutya na gutya. Ndavuga ngo sindawe ko mubwira ngo yemere andanzi. Ibyaha byanje nyakoze ejo, none nje kubwira nje guhonya umuntu. Yego. Ndatenguha umwanya Imana yambira ngo genda. Ndavuga ngo reka ngende ganiyanga nuko, ariko uko ndabona ko adakunda. Imana yakubwiye kangahe? Kabiri. None abantu uzi ubu nyine Imana ibwira rimwe bakagenda, biba biri umukuru cyangwe? Oya si mukuri. Nawe nanje uko bwari nanishigaje rimwe. Imana ivuga kangahe? Kaba gatatu. Nanje nagize bataranyemerera, ariko gatatu niyo ngombwa. Urumva ko ushiko umuntu akaguhakanya, nawe wari kuba ufite amashaka kubera ko Imana itakubwiye gatatu? Nari mfite amashaka, kandi nari mfite amashaka abiri, yuko abaye kabiri, kandi kabaye kabiri ariwo munsi nemeye. Ndavuga ngo kunguku kera nyabaye nabi. Nonoga ngo buce abacu baza kundeba ngo tse mu nzoga. Nabwira ngo nyinjewe nakijijwe.
nari atabi naritaye nayankono nazankono nazimenye gituma utari tubikiye toyaye sinosira kubika icahaga nagitaye nabitwise to nuko tugira tugenduje kunywaho gakeyi yego kandi nazaga nkunda cyane abacu bazaga bankunda cyane kandi ari nzi no kubyina ese muri ico gihe nizihe nzoga mwanywaga twanywaga kanyanga n'agasigisi umumero wari utarahaba umumero wari kuba nyuma y'amafurero uko se mwumvaga ziryoshe cyane habe n'ubu ziraryoshe none ubu bimenya gute ko ziryoshe kandi utakizinywa cyangwa uzukurura ubukeyi narazirese ariko zagiraga ritime ahubwo reka nkubaza kandi kabazo kamwe hari ijambo wavuze uravuga ngo ico gihe wagwaye ukuguru ukaza usenga Imana ngo igukize ukuguru niki cyari cyakubwiye ko Imana ihaba kandi wari wavuze ngo umpagana nari nizi nari sanzwe nayizi yego ariko nkaja mu maporo nyine kuyumva no maturika twarasengaga tugasenga ibya gaturika ariko tukanywa n'inzoga ariko nababa ngo nimba nyamafata ukuguru gutya umfashe kiri ukuguru inzoga zikihari none se niki cyatumye uva mu baturika baturika no munsi mbavamo uwabaviriye mu iki nyine ubwo munsi gano no abacu nano naringiye kugera abacu namwe ati tugende mu nzoga nabwira ngo ya tuguhaye inyana zitatu none twe kunywa inzoga none nani ndatekera inyana zitatu ndutagira nimwe ndaziheba izi nyana ndamanzi umugongo ngo ndagiye turagiye ngo tugere mu nzoga barayiguze barayimpaye ngo yimpengishira mu maguru yanje yego umukandi kanya ndayisunika nyigizayo kutayinkoye toye sinywa inzoga ijwi ryamarimbira mutima ngo nimba uyinkoye ngo nazazindi zizohera canga naziguha zife yego nyamanyigizayo inzoga ntukinkoye toye sinywa aho wego ubwo wanze nibagwerekeza gasasa utahe aho ikindi kibazo kimwe ico gihe ni gute wamenye ko ari Imana yakuvugisha Imana yakuvugisha ndi wobiyoberwa uzumva umugurumo wayo ukumva niyo ukumva wahindutse kandi ukumva nuwo munsi uwo gusa ni nawo munsi mvuga kuri ruga uryo joro gusa ryari joro ry'ibita yego neriko nyirega mpagaze nkirega mfukamye nkirega ndyamye nkirega nkinjira mu nzu kera mu gihumba nkiyorosa ikirago kirekire twagiraga ibirago bazaga bita ibirago ibisambi birebire ukaciyorosa ku mutwe no ku maguru litwagiraga marenge cogega ntama matera yaraha nta matera nta marengeti yego kamuciyorosa kandi kigashuha kirekire kama kirenga amaguru no ku mutwe yego nisho zaga dusasa umutwe mwe twabuyorosa mwaba muri batatu kabakwira kandi gishasha kinini yego kinjira mu kirago nkabona wa mugaba nsanzemo kava mu kirago narogira ngasanga ndanze mu muryango yego urakoze cyane ndumva ari ubuhamya bwinshi kandi bwiza bushimishije bumeze neza ibi nibyo tuba dukeneye yuko abasore bo nyine hari abubwira ngo Imana izivuga ntibabyemere kubera ko nyine twagize ubu nyine amadini yabaye menshi abantu basigaye bagira andi mateka yabo bakisobanurira ukwabo ariko numva uko biri kose nk'uko wabitubwiye Imana izivuga waba ubona cyangwa se utabona Imana irakubwira kandi waba utabona ikavuga uryamye waba usinziriye waba uri maso izivuga kandi iyo yavuze ntizivuga nk'abantu uzawumva ko ariyo yego none ikintu cyatumye ureka itabi yuko watubwiye ngo uzi kuziga itabi ngo uburyo butatu n'ubu uracamenya kurizinga kurizinga barimpaye norizinga mu karatasi karizinga itabi kurindi none uwoza nuriya musore ko inkwa akagweza wabasha kumuzingira mu minota none se umuzingiye kandi utazunywa sica ubukoze mbangikoze none se kubera ko wakwemera kumuzingira kubera ko tukiri bato none ngiye kumuzingiraga ngiye kumuzingira kuba kubaye nkinani nko kuva ngo sinobishobora nko gupinga no muzingira mu minota kandi si cyaha nyori muzingira agiye kurimwe ariko we nturimwe ariko kera tukiri bato bazaga batubwira ngo iyo umuntu unywa itabi yagutumye umuriro ukawumuzanira ngo nawe muba mwasangiye nibyo cyangwe sibyo gute none se ntuba mushigikira abe n'ubu mfite ikibiriti tukajana kagira ikibiriti yego nawe ukabunywa itabi ariko nje ntazandinywa ariko ari ikibiriti cyacu kwasa tuja gukomeza ahantu cyangwa tugisho dukoresha ukambira ngo mpezo ikibiriti nywa itabi nyukimuha
wakimuha taca ubukoze oya kandi bibiri zivuga ngo nushigikira umunyabyaha nawe ari umunyabyaha nyamubwira nti reka itabi atoye nzandi nkakimuha kuko nkimwimye mba nkoze icaha kimwimye ngifite yego hari akantu nshaka kubaza hari akantu watubwiye ejo bundi wa munsi twicaye muri ya nzu uratubwira ngo wazaga werekwa banki uduheza ubuhamya bw'ukuntu watangiye kwerekwa ukuntu wabonye imana yuko hari abantu benshi imana iganiriza mu nzozi tibamenye gutandukanya ijwi inzozi z'imana inzozi zabo bwite inzozi z'umuruho tibamenye kuzitandukanya tubwira ukuntu imana iziganiriza umuntu nk'ukuntu yazaga kuganiriza none njewe ngitangira gusenga yego yatangiye gusenga mfite imbaraga kuva uwo munsi mfite imbaraga nyinshi kandi nibwo namye nabatizwa bamwe banjana mu mashuza muri ubuganja kubatizwa mu mashuza mu ruga amazi ashushe hamwe habashusha handi yabakonje yego amazi atogota gutya utera mu kigori kikamagisha watera mu mwumba tukabura hiye yego ayo mazi bayita kinyungu amazi aho nabaterijwe ni munsi yayo mazi ashushe yego ariko sinabatizwa muri aya agurumira natwe muri ayandi ari hepfo ya Rusizi ariko yandi ashushe ni mwadatembera none sico gihe hari wa pasteur bo kubatiza abasiteri bo kubatiza batangiye muri mirongo wakwibuka umupasiteri wo kubatije yitwaga Kamenge Eliya Kamenge umusegege yego ngayikomeza noneho ga kumva imana kwanje nayumvishe iryo joro ariko ngiye gutangira gusenga nyine ngiye gutangira gusenga imana k'ikintu yambwiye cyambere hariho rimwe nagiye gusenga nja gusengera umwana nja gusenga nja kumusitari yego ngezeyo baza kumbwira ngo umwana ararwaye ngo kandi ararembye nanje kera nagiye mu butumwa yego kaba mfite ijambo rivuga ngo ibe oya nayo ibe oya baraza batuma umuntu ndamuhakanira batuma uwundi ndamuhakanira ngo batuma uwundi batuma mukuru wanje yamaze yarakaye yego kugaba ngo tuvugaga ngo wega ngo ntugendaga ngo umwana yahwereye none ngo so namara gupfa ntapfa ko ndasengera abana basita bari hano aba basita ndibakira ari amakira rimwe n'uwo yego agenda yarakaye nane ndasigara ngo amari gusigara nyamanyerekera ku rukuta gutya mu nzu ngira imana ngo wamana we turuzi ko agiye uyu mwana nafa sinzotaha yego nje naze kugenda abantumiye none umwana nafa wumve wamana we tagutaha yego ngo abe nimugoroba nza kumenya message kera umwana bayakize none sico gihe kera ico gihe wari warahumye ico gihe nane rahumye ariko sindi kwibuka neza nimba batubwiye uburyo wahumye twari twakabaje tugasiga nzira bari kutubwira ukuntu watangiye guhuma kubera ko ubushize watubwiye ko wari ufite nyine ijisho rimwe ukuntu yatangiye guhuma twaragiye muri murere ya mbere turahunga tangiye na mpesa gago gatoya karimo sinimba karimo itabi rya muzehe kari kabagamo itabi rya muzehe yego turagiye tugiye hantu ngo ni mu mushasha muri plene hantu yitwa mu Rwibururi turarwara ubuganga abana barafa dusangayo za nkugure ninshi n'igitiga ikashama kingana gutyo umukomba mugani wabo yego tukarya igitiga kizira amavuta tukarya igitiga kizira amata twiryana nk'ururi amaze abantu bararara amaze ndarwara yego nyuma ndwara aha nkagafatana naha baje kunjana kandengeza gutya yego ndarwara igihe ndwaye ndi ku musego ryarishwa naryo riko riragenda ryasigaye mpinduka ivu we niryo muziko yego ndatuye igihe ndemse tubona umugabo mwaraje muyomba akarasigaranye uduka nkatungahe bamubwira amakuru ko twaraye ibintu byakomeye yamaza aza kudutwara yego atujana iwiwe dusanga twaduka twiwe turabyaye ngo nywa amata nk'iminsi 3 mba ntangiye gukira yego ntangiye gukira ngo nje gukiraga ntangira gukira nyine ariko irishokera ryagiye ariko imbone ihari yego
turatubuye turazamutse gato twari twarahunze turahungutse ariko icyo gihe ngo tuye guhunguka Imana iravuga yego haza indirimbo ivuga ngo murika iyo ndirimbo iraririmbwa barimba ngo Imana nimurike Imana atubwira ngo mugiye kubona umuntu yego azava mu mahanga witwa Kanyiki yego azahamagara abasirikari bose abahungu bose baraha bazoba abasirikari yego kandi nibo bazobajana kurwana na Murere yego kandi umuntu ufite ingazi ibiri azagurisha imwe agabane n'uwabo yego ariko mugende tugize gutya bama tururunga baradushorera turazamuka na ruguru babasirikari ubona abasaza bararwanye Murere barayirukanye dutangiye gutunga ibintu bitangiye gusura kugaruka yego ibintu ngo bimare kugaruka tangiraga kuja kuvuga ngo rekanje ku bitaro yego ariko yerikagira imbone ariko itakibona yego ikazani yagira cyari kazunguruka yagira cyankabona nk'akantu ariko simbona uko gasa yego yabari nk'inkoko cyangwa ari nk'iki cyangwa abona nk'ikiziba ngiye kucikubitamwo cumukara yego kabona ngiye kugonga ikizuga ingana niki kandi ari ntaco yagira kikigira imbere kabona ngiye kugonga igiti cy'amashami kimeze gutya nahagera igiti kikigirayo nawe ugakora irafa yego kumwisho ndagenda no ku bitaro aho nyikoreje bakambira ngo imbonera hari ngo ari ku imitsi yaryo mu mutwe yarapfuye aho nyikoreje ndaro ndagenda ku mudogiteri umwe umudogiteri wo mu Rwanda ngo niho yarakinaza avuye hanze abantu bose nuwo nyibagiwe akazi nakiwe yego niba mudogiteri wa mbere ndagira ngo abantu bose cogega kera twamaze kugiraga ibintu ufite ifaranga ninshi yego turagiye no kuri umudogiteri azanya agatoroshi kameze gutya akambwira ngo ryama ndaryama ndacurama ava ngo curama ndacurama gutya akagatunga muri jisho gutya arambwira ngo ijisho ndiryokira kera ryarapfuye none ifaranga batanze ngo tuze kubonana nanje baziguhe nibanga uzumbwire ndagiye ndababwiye banje nko kwanga ngo mabwire ko mbwira dogiteri batwerekaga tugabane yego n'ubundi mwari mwazijanye mwenyine mumbeze tugabane turagabanye tumaze kugabana izanje barazimbaye ndagiye none se wamenye gute ko bataguhenze twari kumwega n'unshoreye niwe ziharuye kandi niwe wari wanazibahaye yego zari izanje ariko niwe ariko zitanga noneho ga ijisho riba rirapfuye ariko gishogiye ndi umunyamasengesho ukomeye ndi umuntu uzawerekwa ngo buce ndi iyo ngiyo nkiri iyo mu bitaro turagusenga ku munyarwanda yego tuhageze abacu mu gatondo nka saa 3 dusanga umugabo aricaye yego baravuga ngo dore umuvuga butumwa nguyu ngo ariko uko nuko kuvuga gute ngo uyu ni umuvuga butumwa yego dayi ureba aramvuga butumwa gute aranduzi cyangwa gituma atane gasenga Imana imuhumure yego namara ngo ni umusenzi ati none gubwa ari umusenzi namenye ukonsa yego tugende twegeranye gana bacu turahagaze twese yego Imana irambwira ngo mubwire ngo numugabo w'igikara mugufi kandi ngo yishaye haruguru hagati y'imiba ibiri y'ibyasi yego numugabo w'igikara mugufi namubwira ngo umugabo w'igikara kandi uri mugufi yama yameze ngo ndanutse ngo ndapfuye yego yama yameze abigwiwe baraza barasohoka bagira ngo none ko turamukubita ngo basohoke akaramba ngo ranutse gusa yego bagira ngo aramuvugisha ngo ndanutse gusa arirega abigwiwe bose barireze none se azanuka ikibyaha eko nuka ibyaha turamujyana no mu rusengero baramusengera none kumusengera tugaruye niwiwe anatuzimanye twavuye ku mugoroba none mwebwe ni gute mwagiye kurira mu nzu y'umuntu hanuka ibyaha twari twamaze tumusengeraga uwo munsi ubwo yamakizwa n'urugo rwiwe yego akandi kabazo naje mbaza uko nyine ntiwagiraga nimba ari
reka mvuge nk'imbogamizi zo kuja gusengera abantu bagakizwa nawe ugifite ico kibazo kuko umusaza yakubajije arakubwira ngo ese ni gute waza kunsengera utarabwira iyo Mana ngo iguhumure ibyo bintu ntibyakugoraga oyaje ntibyangoraga ko nemeye gakera mbifite wemeye kera ubifite akabazo mbaza hari cyambere tugwaye Paul kuri ubwo buhumyi ariko cyakabiri turashima Imana ko yagukomeje ikagukomereza mu mbaraga zayo no bikomeje kukurinda ikubeshejeho ibi ni ibitangaza by'Imana bikomeye shaka kubaza akabazo kamwe hari ijambo watubwira ngo ico gihe ukinywa inzoga bagenzi bawe ngo bakwemereye inyana barakubwira ngo inyana zitatu ngo turaziguheza musangira inzoga ese ko wanze kunywa inzoga zanyana baraziguhaye cyangwa barazigumaye tazo baguhaye kwari kumbwiraga ngo ninywa bazimbi ariko hari ubwo bambeshaga maze no kunywa yego ntibazimbi cyangwa barazimpaga none se ko utatekereje kugiye kuzihomba nabanje gutekerezaga ubwo ngiye kunywa cyangwa rero warasomye jambo Paul yavuze ngo byari ndamuyanje oya natekereza gusa navangure ubwo inyana zitatu noziheba tirikanje kunywa gakeye yego nonshitse gabiranga Imana irambwira ngo nimaze ngo nimbazi impaye ngo ari ubwo zonafa yego kera gamba narese none se abo bagenzi bawe kubera ko utabahaye inama kugira ngo bakiswe nabo naje kwibaha nyuma yego nabo baza gukizwa nyuma yanje ariko ntibafate neza ngo mbone ko binjira neza ariko umwe arinjira yego umwe yamayinjira vinyuma urumva bameze nk'abayumbe bikigiye cyangwa nabo nabasaza abo ngabo nabo nabasaza yego mze naringize ngo nkubaze akandi kabazo kamwe ese gushaka kwawe waje gushaka warabaye impumyi cyangwa wari ukibona nari impumyi kandi y'umuyumba ukomeye kandi nashakiye mu mahombe ushakira mu mahombe gute turagenda tuja ku musitari yego turagenda iyo twagageraga tugenda ahari uwo mukobwa nashatse yego turatarama turasenga yego nimbaga nawe naramwereswe ndamusengera nimba ari taje namubwiye sinabimenye yego dusohotse tugumaho yego mu gitondo uwundi muhungu twari kumwe yego aramubwira ngo muzehe ko nashaka umudamu none ntibwomuba umudamu wiwe aravuga ati nomu ico gihe ganto wari muzehe wari umusore yari umusore ndetse umusore agasore keza kagira umusatsi wirende yego katanagira ubwanwa kameze neza yego n'urukweto rwa karakomero ziri sogesi karakomeye yitwagiragira kubona za karakomeye zari zimeze gute zaga hagutya hari inkweto nibukaga bazaga bita ngo ni gapanga zazaga zinatemwa nano kubitsa hariho zimwe twambaye inkweto zitatu hari zimwe zitwa ngo ni za petit gondola zikamera zitya kamara usongora gutya iyo niyo yari petit gondola akaburundi ngo ni karakomeye akaburundi ngo ni uruhewe nyibaga urundi none se ako karato karakomeye uko ntikazaga kabica kubera ko karagafisha iyo mwaru kayuye kada karyana ngo bagakubita nko kukuguru gutya kada karyana cyane imbeho yaza kakaba igiti kandi ntasogese ndaki none se ico kirato gito mwagikundaga nico cari gihenze cyangwa nico cari kigezweho nta bindi byahabaga none se iyo yaje jo bundi ngayikomeza rero tubwire ubuhamya bw'umugore wawe nonoga uwacu aramubwira ati uyu musore ko arashaka umudamu yego kandi akaba umukobwa muto none ntimwobana yego naho gayabonye ukuntu nyataramye nijoro kunyakoza amayitaje nyarakoze n'iryiwe sinzi kuko abakobwa bahoze baza bose nk'abakorera amayitaje yego ati ndabyemeye yego none urinde aratwibwiye kuko turahagararanye ati wacu ni hariya hakurya nduwanaka umukobwa wanaka turatasha ko dushike muhira mbwira muzehe nabonye umugeni waramubonye gute utamubona wamubonye ute yego teye twaravuganye aranshima none uzogenda iwabo muzehe ati sawa nanjye ukuntu ariko nje kugushakira nyine yego none ga ubwo wamubonye reka ngende yego aragiye
amashorera inka zibiri yego zombi zibyaye nk'imwe y'igaju n'indi y'ikirayi yego imwe konsa inyana indi konsa ikimasa yego nawe wa mukobwa nawe ngo ashike iwabo aravuga Mm. isati ibyo ntibyoruha bishoboka iki nje umukobwa wanje wa mbere yego niwe ari imfura y'uwo mugabo wanje wa mbere ngo ashakwe n'impumyi yego ntibyoruha bishoboka ntibyoba yego kandi gakera abana bumviraga ababyeyi none gwa muzehe barashitse Mm. wa musaza ngo agire ngo aranga mukuru we na murumuna we bati twebwe turemeye yego ko umukobwa yemeye ikibazo ni iki? izi nkwandura zangira iki hari izindi nka ufite yari afite izindi nka zibe zibiri gusa none kuranga inka ati tumubaze nimba yogenda baragiye baramubajije ati nogenda ko wogenda ni sawa muzehe baramwishimiye baramuzimanye inzoga araharaye mu gitondo garatasha tubwiye amakuru gubuciga baragiye gukoshanya barakoshanyije yego ubukwe nyine burabaye mwakoze n'ubukwe twakoze ubukwe yaraje washike twari twegereye inana ariko umupasiteri wacu twari kumwe aho ngaho ku rusengero baramuhamagara bamuheza amadaraka ngo dusengere aradusengera none se ufite uko gana umuyumbu ukomeye utobombora ni uko ko nkora amayitaje none nyicaye ku meza yego mawazo kumawazo kubera yuko imbaraga ni nyinshi n'isoni yego ariko zabyarabaye isoni ziki zo kuvuga ngo nyosenga bahe bansengera yego tibyoba hanyuma naringize nkubaza akabazo kamwe ufite abana bangahe abana batanu ufite abana batanu abahungu bangahe umwe n'abakobwa bane bose se muri abana hano nawe afite abana batanu umuhungu abahe ahantu witwa Kabazana Kabazana no hirya nawe yabaga hano twarabanaga abura hahinga ubushobozi aragenda ariko ntagasiba hano uriya mwana nasanze hano aza kunsura uyu mwana nasanze hano n'umwana wiwe ni umwuzukuru wanje n'umwuzukuru wawe none se uko abana bawe urabazi cyangwa uza wamenya amajwi yawe nabazi na nyina ndabazi na nyirakuru nari mbazi nande haba niyo yavuga ndyamye hano yavuga nsinziriye abana abuzukuru banje bose ntabwo ntazi ijwi ryiwe donc nyina ntabwo ntazi ijwi ryiwe none baje ntibavuge bakakugeraho womenya uwo ari we uzi umenya gusa iyo bavuze urumva umaze gufata amajwi twagiye ahantu ku musitari tuhageze tugenda turamukanya mu gitondo tumaze kugenda turamukanya nje ngenda kuramutsa nyinjira mu nzu y'umuntu w'ikimeme uwo munsi biba bikomeye iwe akaba ikimeme nandi simbo tubone none tubura uburyo turamukanya njewe simuramuse nawe ndavuga turahagarara gusa neza amaso irinjira tugira imana tubona umugabo arajega ese ni gute none gatwembi gatuvuzega amakuru nawe twama duhagararana gusa ntabwo ndakuramukanya wacu turamukanyije gatwembi ati dore gani muramu uyu ni ikimeme n'uyu nda aradusobanurira twese turumva turaramukanyije tubona kuramukanya ndumva ari ibitangaza bikomeye tuja kugana ku musozo ndakubaza utundi tubazo tubiri watubwira ubushize waransekeje cyane narishimye warambwira uravuga ngo kera kose ngo wazaga werekwa ngo ariko ubu nyine ngo ntiwogira gute nyabwiye nti kwerekwa ubu ngubu si cyane yego sinzi niba n'uryamye mu nzira simwenyomereka ariko ndasenga nyine imandika kambwira ibintu bikeya ariko ibyo kwerekwa ko nyerekwa neza uko nyazanyerekwa sincerekwa neza kubera nyine busavyo ariko sinyakoze icaha yego oya ndabizi nyine iyo umuntu akuze niko ujya biriza ivuga ikavuga ngo abasaza bazarota urumvaga kwerekwa nyine kuba gutangiye kugenda kugabanuka aho ibitangaza nyakoze yego yavuze ibitangaza bitanu yego naba ngo kimwe cyanyeretse ko Imana ikomeye umuntu nigice ku maguru no ku mutwe ico gitangaza nacumvise uri gusenga
nicyo kiraba yego kandi nsanga nico mm. cya kabiri mbona umugore uzunywa igikoma yego buri munsi afite inda akarwa kabyara ntabyara umwana uhiye mu kwaha yego cyangwa mu rubavu yego ico naco yego ndacemera mbona n'Imana eh akarwa kabyara mwana adahiye none se uzubimenya gute ko adahiye kandi utamubonye ntazavuka se zavuka amatangazo gayo haca yahiye amatangazo haca yahiye gabotangaza ko yavutse uhiye icya gatatu yego mbona inkoko yego inkoko ndavuga ngo reka mpime inkoko nzana ikigori yego ikigori kitokeje ndagihungurira kirya neza neza irakimara yego ndavuga ngo iki kigori sinyokimara kitokeje yego kidatese ndavuga ngo reka nane mpime inkoko itokora nane nkagikora yego manyura agasima kangana nkagurike nayo inkoko inarwa kukamira yego ndavuga ngo iki ni ikindi nuko ibyo inkoko ishoboye kumira nanje nawe utoshobora kuyimira nanje ibyo mizi inkoko nayo itobishobora cyo ni igitangaza gikomeye cy'Imana yego ikindi mbona umuntu afite amenyo 32 yego yose asongoye imishito ariko mu kanwa akaba ururimi yego kandi ururimi bazabarurya ururimi ni imboga yego bazabarurya yego ariko kandi amenyo azayicaye rukubita rimwe amenya akarukubita ariko ntirukuke yego ngonje kureba mbona abantu bazaja gusaza amenyo yashize yego hari umugore umwe twabanaga ngo asiga amenyera inyama kumwita bariko bamuhaye mwita gusa ni wazarya ndakimenya miryoshe ndaryinyo noneho ngonje kureba sanga nta muntu uzukuka ururimi azarinda fa bakukamenya ariko ndahora ku rurimi cyo ni gitangaza Imana nabonye kwikomeye yego oya muze none se ndumva utandukanye n'abantu bazavuga ngo naragiye ngo narazindutse ushike ngo imodoka ngo ikora impanuka ngo abantu bose arapfa barashira ndasigara uco nico gitangaza Imana yakoze gikomeye oya ico sico nonoga abantu ndi bopfa bose kandi yapfuye bose ni igari yego ariko si igitangazo ariko ubonye urakizega abandi bamaze gupfa bose kibarisho we basigara iki n'Imana ni igitangazo cy'Imana ibigukoreye yego ngaye komeza nibyo bitangaza wabonye by'Imana bikomeye nibyo bundi ari ubundi ndwaza inyana nziza y'igitare ifite amabere 3 ikaba inyana y'inkungu nziza ngo bucirwara kibagarira sanga kwiraniha mu karuri umuriro maze ikora mu nda kadamigurumira yego ndavuga ngo reka nyisengere ngonde kugira gutya yego nyamba ngo Imana yambwira ngo nusengera na nyine rapfa yego kera manyasotse mu karuri mpa impunga ndahunze ndagiye Imana yambwira ngo inka ntezisengerwa gutya yego ngo yuko wopfuka yirya yuko wopfa ngayirya iranafa yego iyo nyana none se cogeye kujya inka cari caha oya none ngiye kwisengera gutya ngo ikire nkusengera umuntu yego Imana giranga ngo inka ntizisengerwa gutya ngo niba nyisengera nyine rafa none sinyabwa nkisengera ndahunga muri market bakazasengera inka bazoza bayivura gusa kandi woisengera gutya oya kirazira nuwisengera ngo Mana fasha amatungo yanje fasha ugire gute ariko gutya yego kandi yosengerwa gutya ugomba kuyireka ukayisengera utari uruhande rwayo yani yo haba ariko ndi wogera gutya tuyirambike ibiganza kwera ko kurambika ibiganza ni ku muntu gusa byemerewe ku muntu byemerewe gusa none se kurya twafataga nimba ubyibuka tugafata kana k'inkoko kanyagiwe tukakajana tukagashira mu gishambagara tugatumburura none se kiranti cari caha oya ni nk'amatunzo ga ni nk'umuti hari ikindi kibazo tugize Imana igakira ibaye neza hari ikindi kibazo kimwe mbaza muzakira hari ikindi kibazo kimwe nshaka kubaza hari ukuntu uruguru bagiraga nimba mu murima wawe hawonegwa ugafata ibiti ukabishinga ugashiraho ibihuzo noneho bya biti bikamera nk'umuntu umunsi umwe numvise umugabo umwe abivuga ngo nicatse dukora ngo kubera ko tubesha inyamaswa ko ari umuntu uriyo kandi atari umuntu ico nicacangwe oye sico nubwo nuburinzi
sho ugize imana ntizone Yeah. ukeneye ngo zikonerese canke imsisi zobeshwa se ngo ndozibwira ngo mushana narababesha zitakona umurima wawe gusa haba niyo tubwire arandi makuru amwe wavuze tubwire ukuntu wageze kwa Mariyamu. Kwa Mariyamu Yego. Kwa Mariyamu nageze isafari zitanu. Yego. Kandi Mariyamu ndamusi. Yego. Mariyamu mwadaga mugandira gutya. Yego. Mariyamu adaga meranke nkingare. Ubundi akamera nki yavuga akubita amaboko amashi. Yego. Kamva ngo uyu mugore n'indyarye. Yego. Ariko uyu mugore n'umukristo kweli. Ese yari mushiki wawe yari umukobwa wawe? Yari mushenge. Yari nyogosenge. Yego. Kandi yarira. Kambwira ngo ko waramera amazi nguko komena amazi hasi. Yego. Akamarira ngo utazoceceka. Ngaye tubwire nk'ibitangaza nka 2-3 wabonye Kabera uravuga ngo aha ni mu murimo w'Imana. Itangaza nyabonye Kabera cyambere. Yego. Cyambere kaba ngo ni mu murimo w'Imana. Nabonye ibitangaza 3. Nayibonye ntibaza amahamagara. Yego. Tawo hamagara undi azagenda akamukoraho. Yego. Icyakabiri nabonye itangaza Kabera mu kurya. Ntibaza amavuga. Yego. Madapanga bagaharura abantu mu karya nta kuvuga nta umara imboga ntaki kandi mwese kumurarya twaga tukigibuze nta amasahani yanti yabaga nta amasahani twese nimwe n'imboga zikabisana nyinshi mfite ariko abantu nka 5 7 8 10 mfaka umunsi mumwe. Yego. Munini kandi mukaburya neza kandi mugahaga kandi ntiyagira urumanga imboga. Kubera iki mutamaraga imboga? Nukugenda mukadiriya zaba ninkiye ukazuzitondera. Yego. Ariko kuva ngo urumva bijya bavuga ngo munonere zahereye Kabera. Ntizoshira. Yego. Ntizoshira mutakene ko dishira. Nuko zinonera cyangwa gakaba kibazo kitaguturukagaho ngo urarumanga. Wo rumanga uri mu wawe. Urumva mwese mwajyaga mwitoze kugira ngo batavuga ngo warumanze. Ibinyama bya bihuru ukadutora nyine ukamenya kundi yatoye kandi ukadutora uko zingana ugatora gahoro. Yego. Ikindi nyabwe kuko batahamagaraga. Yego. Ikindi ukamenyera none se guhamagara cyari cyaha habe n'ubundi ni nkacu guhamagara umuntu ari kure. Yego. Hadaho yumva nabi cyangwa akaba umuhamagara ariko bo ntibahamagaraga. Yego. Ico kintu nibwo bwa mbere ncumvise kubera ko urabizi ruguru iwacu nta matelefone yarahaba. Wazogogarara ku musozi umugamagara mugenzi waragiye ku wundi musozi ukamuhamagara ukamaza ngo ese hano hasi hari icambu kinjabutsa aho hakujya. Ico si cyaha nukurangisha inzira. None cyane ikiye mu guhamagara. Ko guhamagara ugahamagara ku muntu urakaye cyangwa wamuhamagara akakwitaba ameze nka nabi ariko bo ntibahamagaraga. Yego. Ariko guhamagara si cyaha. Urakoze cyane muzehe. Ndumva ufite ibisubizo byiza cyane. None umunsi umwe ngiye gusengera umukobwa w'umufurero. Umukobwa w'umufurero aragwara baza kunjana. Ngonze musengere. Ndagenda mbageze igenga iturutse ruguru y'amazu. Uwo mukobwa akaba yarwaye akitwa ngo ni Nabunani. Nabunani akaba yarwaye. Yego. Ngonje nturutse haruguru numva ko bavuga ngo benge midera yija ngo Nabunani atagakifwa. Naye ndavuga ngo se Imana umfashega ningera hano Nabunani agafa ndarara hehe kandi kera bakwizeye apero basatangire kurira kino gihe kandi kunti turya. Ize gutyaga ngiye no munzu bw'Imana ngo Mana fashe Nabunani akiri. Yego. Mu izina rya Yesu. Ndaraye Nabunani arakira turamye turakina turavuga ngonde kuryama bamasasa amahuzo yabo yose tumwe tudushaje tudushire tundi tudushanga ibikoti byo mu amatara nyine imishange gusa. Yego. Ndaryamye burakiye mu gitondo bambaye igipanga c'indama n'urugega rw'ifu. Yego. Imana ikorera neza. Urakoze cyane. Ubundi twahaye umugore umwifu. Twamuhaye ivu. Ivu riramukiza. Umugore ararwara kolera. Yego.
turasenga turakumana nawe icogeye ko araremba turasenga Imana irambwiye ngo numuheze ivu yego nani ngatinya kuvuga se turamuha ivu yego nafa kwarikorera ko abaza ngo n'ubucafu tumuheze ubundi rero ndababwira tumusengere tumuha ivu yego abapasiteri banza barabyanga ariko kumwisho barabyemera turamusengera tumuzanye ryavu turariyungure mu kayungiro turamuhaye aranywa n'ubu barashaje amaze gushingira yo ni bitangaza by'Imana atuye wamenye atuye mu Rwanda atuye mu Rwanda uzoshakisha umuvugisha umubwire ko wigeze kumusengera umuhezi ivu kubitangaza arabizi oya bivuga mu mahombe iminsi yose ahishaye urumva ivu Imana abishatse ivu n'umuti wabonye serumu ya mbere iyo umuzungu wabaga umuti ko yakize urumva uri umuganga mwiza cyane none se muzeye ku kabazo kamwe ubu nyine ko nyine utagifite umudamu wawe kandi ari wagufashaga ubu ntibikugoye kubera ko utakibona ubu ngubu yego ubundi bingoye cyane kuko mbizi yego aho bigoye gusa ni igihe uza ushaka abana ukababura akaba wari ukeneye nk'icyayi urababuze wari ukeneye kuja gusenga vuba yego wenyine ukanza ugashakaga bashaka umwenda yego ariko ubundi ta kigoye umaze kubimenyera ndabizi oya buriya Imana ikora ikintu yateguye n'izindi gahunda zayo yego noneho ikintu narishaka utubwira dusorezaho kuva kera kose uzi amakanisa ya kera ukuntu yarabayeho ukuntu yakoraga ukuntu yagiraga discipline nimba warumvise ukuntu umushumba yabivuzeho kicumweru warabisobanukiwe hari n'ijambo wagiye gusenga urarivuga kandi uraza kudusengera nidusoza ariko banza utubwire itandukaniro ry'ikanisa rya kera utubwire itandukaniro ry'abayumbe ba kera utubwire n'itandukaniro ry'ikanisa rya none n'abayumbe ba none ukuntu batandukanye n'inama waheza abanyamasengesho bo muri iki gihe abanyamasengesho bya kera bari abantu icambere bari abantu b'inyangamugayo yego kandi abantu ba kera basengaga bahebarira bakicuza yego kandi abantu ba kera ikanisa rya kera nta muntu wakoraga icyaha ko muri kanisa ryo hepfo ngo bari hano haruguru bamwakire tibyo yego ni ugukora icyaha ari mu rurambo yego abanyaminembwe ntibamwakire yego ariko hano bapfa kugira utyo yagera muri bakamwakira ngo mukitu yaje yego kandi yaje kandi bazi ko yaje asiza koze icyaha batenzwe ntibaruwa bamuvugisha yego bakamamwakira ngo nimukoma amashi mukitaraje aho ikindi cya kabiri iriya mbere na mbere abantu bagisenga tugisenga neza kandi turi mu kuri ntabwo ntawasenga agatambaye igitambara yego kuko bibiliya cyo n'igitambara irakivuga habe n'ubu baravuze ngo ni isuku ngo no kwisokoza ariko haranditse yego iyi vensi yanditse kwizimya biragoye yego noneho ikanisa rya kera ryagiraga umuco kandi rikagira ukuri yego kandi rikagira inani cano imwe yego uko ikanisa ryo mu Minembwe rikora iryo mu Ruramba akaba ariko rikora yego umuntu wese w'umunyabyaha yego bamaze kumenya kanisa rikamenya ko ari umunyabyaha nta handi yoja ngo bamushigikire nta handi yoja ngo yosenga cyangwa yo kwaka indirimbo yego paka azobanza babarirwa none se ibintu abayumbe bubu nyine bari mu gukora namwe nibyo mwakoraga kera twebwe abayumbe bubu ngubu abangaba abayumbe bubu baratugoye kuko bazabakora ibyo abayumbe bubu cyane basaye ku bintu nka bitatu basaye ku bintu byo gusenga ngo babonye umurozi basenga aho basengeye ngo babonye umurozi ariko twebwe niyo twamubonaga ntitwavugaga ahubwo twageraganaga nijoro mu mahihi mukamukura mu nzu mukamujana nkiriya mukamuheka ku karuri k'inyana yego kamubwira yanga yemera
ariko nta muntu twabwiraga ngo numurozi muri masse y'abantu cyangwa hazogera babimenye yego ariko ubu ngubu amasengero umuntu ngo akava ngo numurozi yego ariko ndibyemewe none se biremewe nyine ko twita umuntu umurozi mu ruhame rw'abantu oya kwaroga ku giti ciwe kubera iki duhaguruka mu bantu tukavuga ngo nyanaka n'umurozi none imyuka aba imyuka 5 yego imyuka imwe nkakurya ariko atubwira nyine ari umwuka w'ubwenge yego hari umwuka kudahubuka Imana ikakubwira Yego. basuruka yenda ukabisiguza ngo se nico cyangwa sico yego Imana kubwira ngo nico ukazomujana ahantu hatagera ukaja kumubwirirayo yego yavyemera na mahoro yavyanga na mahoro aba wewe wikuye urubanza kayikuye urubanza nanje yigeze kubaza batatu bakava ngo numurozi ariko buce nanje ndamwerekwa nje nyine yego maze kumwerekwa neza n'imenyetso byiwe ndagenda ndamubwira mubwira ahantu hakomeye arabandarakana ndetse ashaka nkubona nko kurakara aruharakira arireka yego nubu arahari kandi ntawo bizi ko ico yambwiye kandi nanje ndabonye akibwiye muze urakoze cyane turi kugana ku musozo uratubwira kandi ubu hano hari urusaku igihe buririmbye bakaririmba bakabyina bakamiza bakagira yabazagira indisira zahe ndumvishe ko baratubwiye ngo 5 ngo he ni 5 yego namundo komava ngo 5:30 5 yo na 6 wovuga nta kibazo 5 6 ibyo ndibyemewe yego ariko 5 ngo he 5 ahubwo worimba karimbo kamwe aho kandi narinzi kuririmba cyane aho kuri kubwira abantu ngo hehe kuko ningo kubabwira ngo 5 6 2 rimwe uko ngo kurabwira abantu mu ikanisa baratwigisha guharura kwisha guharura tubaye mu bana bafuyo muze naringize kubaza akabazo kamwe cyakora sa akabazo uratubwira amateka amwe nurangiza kuyatubwira urahita udusengera dusoze kubera ko ndabona hari izindi gahunda nyinshi icyambere turagushimiye ko wemeye kutubwira nyine aya mateka wagize neza Imana ikugasanire kandi uzahora no umutima ni byiza cyane kubwira Bibiliya ivuga ikavuga ngo abikindi gihe abikigiye ngo tuzabwira abikindi gihe ibitangaza by'Imana nukuvuga ngo twebwe abatoya titwomenya iby'Imana yakoze mutabitubwiye mugomba kuza muitubwira bigakwira isi kugira ngo isi yose imenye iby'Imana yakoze rero mu banyamurenge ndabizi ko dufite abantu benshi basenze ariko uratubwira ubutubwire mu basaza bakuru abantu uzi basenze abanyamurenge b'abahanuzi bari bazwi bari bemewe utubwire nimba wibuka n'ibitangaza wenda bagiye bakora byaba byiza kandi utabyibutse nta kibazo gusa utubwire abo bagabo kugira ngo tubamenye murakoze umugabo umwe witwa Samson Kabaraza yego n'undi mugabo witwa ngo ni Sebukubo yego muzamu mwumva Sebukonza mwumva niwe wasimze akaja kundi musozi asimba akuzi yego hari agashanga kameze gutya yego nje nyine narahageze n'amaguru yanje ndajabuka aho yasimbiye araguruka asimba kakuzi n'akagashanga kose asimbira hakurya uwo ngubu ico gihe hari imbaraga zikomeye cyane yego ubundi mugabo ngo ni Samson Kabaraza yego ise umuhungu umwe muzamwumva ngo ni Matakumba Matakumba sindi ba muri Kenya sindi nimba mu Rwanda yego barasenze barasengiye bakagiraga barakayura yego Imana irabwira ngo ni muva ngaha yego barahava baragenda yego umuriro uraka yego baraza baragaruka barawota yego ngo amare gushira imbeho wa muriro urazima yego n'uwo mugabo ndamuzi n'ubu ariho none se umuriro bazaho wavuye ntibawazi cyangwe nibo cyangwa bakoresheje bijya kera bakoreshaga ngo ubushinga iboga ntibavugaga ngo ni Imana ibakije aribo bahaye babwaze ubushingo ndabuzi yego n'uduti tubiri bazabazana bagatobora kamwe gutya bagashingamo kandi bakagira amaboko gutya umuriro kumusukaza hakaza umuriro bagashiraho inani kumupanga cyangwa kumuhoro
umuriro ukaza bagakomeza utwasi. yego abo ni babiri kandi abiti by'umuriro kandi bitari by'imiriro. yego hari bigenewe kuva mu muriro akandi ikindi mwosenga nticoro aha abandi basaza utubwiye babiri abandi basaza undi musaza wasenze ni Gasogi Gasogi yarasenze asenga Imana Gasogi asenga Imana nayo imukorera ibitangaza byinshi yego ariko mu gitangaza kimwe nabonye yego cyo niboneye neza yasengeye umuntu neza umuntu wapfuye yego ko baravuga ngo uyu muntu arapfuye ngamusengere arahembuka yapfuye neza yego Gasogi Musa Gasogi w'abasama yego arakira atubwire andi mateka y'abasaza nka batatu naje nza numva hari umwe bita Munyakazi hari undi bita Sebakanura hari na Rugagaza Sebakanura nari muzi ariko ndi twabanye yego kandi nari muzi cyane kuko gatwebwiriya twese twaramenyanaga yego kandi abimbe bose bari baziranye yego yaho nani uyu wundi Munyakazi nawe ndamuzi yego narinzi ntiyazaga numvana neza yego yazaga senga ariko ndazaga yumva neza ariko Imana ikamwereka ibintu bikomeye ariko izima namwerekaga titwabanye yego yarabangwaza yerekwa Imana izamubwira ibintu ariko Munyakazi cyane yakundaga kwerekwa ibyo abantu uko abantu bameze akayerekwa iby'ibihe yego ibihe n'Agasogi yerekwaga ibihe cyane yego Munyakazi yerekwaga ibihe cyane uyu musaza wundi Sebakanura sinzi ibyiwe nari muzi nari nzi niwiwe ariko ntaco nomuvugaho ubuzi bose namubonye ariko Munyakazi nari nzi ibyo yavuze bakabivuga ibyo yavuze ku gihugu yavuze ku bantu bikaba yego Rugagaza twarabanye yego na Rugagaza ariko Rugagaza ntiyazaga avuga Rugagaza mwazaga muragira Rugagaza mwamushaye nkaha akara nkahariya yego mwaza kwagera akahava yego bagashora agahindura bagakama akari amara kuyakerekerayo abandi bakavuga ibyo mu kiraro bagacamba imisima bagacamba ibikimyumbati bagacamba ibiryo yego gitonda yabavuga ngo aramucarira akagenda yavuga arakuka akaragira niyo mateka Rugagaza ngo buce ngaziramwonera ngazimaze kumwonera yego nyina yamaza yatombotse yego ngo ntugarukagaza nawe yarasaze ngo ntazavuga ngo inka zamaze umurima ngo none ngo agenda abwira nyirazo nabi yego mbwire naba muri ibigori byiwe yazaga avuga bukeya gahoro kandi akanza akavuga ngo wunamye yego aravuga ngo mukecu ngo yari mfite imirima ibiri yego ngo none umwe n'uyu wonwe ngo nisigaye nawe sinora kubonesha urumva umurima wa kabiri yari afite ni umutima wa kabiri byari ibigori iwe abona ko n'ubundi inka zongana kandi n'inka zanabiriye kandi ndabaza kurihisha amanyamurenge tawe none se kubera ko nyine basigaye barihisha baranebwe ikindi cya kabiri mbaza muze kuriya tuza baza bagaba inka barangiza bagasiga ku rugero papa sizaga byinka yarangiza kugaba inka agasiga ambwiye ngo nagabiye se banyanaka inka muzaje kumwituza naje kumwituza nashika ngasanga ntanka afite byarangiza bigatera intambara kuri nje umwana ujya mu papa wagabye n'ababana basanga radifite ariko akayinyima none se ibi bintu byo kuja kwituza ni byiza cyangwa si byiza si byiza yego none babikorera abantu bamaze kumenya Imana neza kabamwe batangiye mu generation zimwe zatambutse zitangiye kugenda zitambuka uwagabye inka ndakiva ngo azomwitura ntabwo ari byiza ariko si byiza ahubwo nje numva kandi gituma bigora wowe wayihaye n'urya wayihaye yarapfuye yego umwana wawe yarakwituza umwana wiwe akakubwira nabi mukagira imanza mwabura umudimu ndetse yindi so yagabye ugatsindwa yego cyangwa mwamubona akakwitura nabi wayimubohesha yego ugasanga atari yarayiguhaye kabica Samuze urakoze cyane turagushimiye Imana kugasanira Imana ikugirire neza
kandi mukomeze mwihangane amateka azahinduka. Imana yakurinze kuva ico gihe 6-9 ukizwa kugeza ubu nyine. Ubu ngubu turi mu 2025 bamaye bambushije gatatu bamaye bagusha utabona yego tabona turagenda tugenda ahantu tumaze gushika duhura nabo gutyo yego tukaba batatu yego uwo mugabo agahaye ku mwana nande nkaba ndiko ndagenda yego nkagira agakongoro kari mu dutatu tw'umwana n'agatsima kari mu gashashe yego uwo mugabo nagahaye ku mwana tugashorera inka yego umugabo bita Mataratara Simoni wabahiga tushitse durana bamayi baramufashe isarugwanya intare baramusinze bamwambuye ikirato bamwambuye imyenda yego naho nje nta mwenda nari mfite akabutura yego n'agahunzu gafunditse be nakumweru ukagasima nari mfite abana mayi mwarakariye agasomeye twaduta batangiye kuja kumushinja igihe bari kumushinja tubona umugabo mwaraje w'umufurero atubungi n'ubugine muzuke ninde abandi bana bamara gushinja yego ratubuzukije turagiye tugabeza nka zacu turadijanye uwo munsi bamayi barampusha bampusha kandi uwundi munsi yego ahandi kandi mu Rurambo bari baje kunteka barandasa wari wagenda akwega inkonande nari mfite tukayitwara gutya yego magafata haruguru ndi hepfo bamara sigishasha twari turimo kiragurumira ariko sinafu yego ndumva Imana yarakurinze cyane murakoze cyane turagushimiye wagize neza kutwitaba tugeze ku musozo wagize neza Imana ikugirire neza tuzongera tugaruke tubwira andi mateka wakoze cyane rero dusoza wadusengera kugira ngo nabaza bakurikirana isengesho hari n'ijambo wasenze ejo uravuga ngo umuvuga butumwa ngo yadugize gute ngo yadusheshe aradusesangura iryo jambo ryarafashije cyane ngaho banza dusengere kugira ngo dusoze. Ndiyo tushimiye Imana kuri iki kiganiro abacumva abantu bose umuntu ikindi tugeze mu gihe cy'imperuka umuntu wese akwiye kuba umukristo agakorera Imana iminsi iraje kandi imperuka idosangaruka abantu bameze ntabwo imperuka ari umweru cyangwa ngo bari umukara ariko izobera ku bantu ku mikorere no ku bitekerezo kandi igihe ko kiraza cegerana iby'Imana yavuze ntabwo bizohera paka bizoba ishimana yavuze cyose kizaba. Turabashimiye cyane abadukurikirana niyo mutwandikira tuba tubaramusa twabwira ivy'Imana uko bimeze mukito kwaza yitwara. Hari abantu bavuga ngo kwambara ni byiza iyo wambaye ukikwiza habe n'Imana ivuga kwambara. Imana ntiyemera umuntu wambaye ubusa ko yo nayikorera. Kwambara ubusa si byiza. Hari umugore umweruka kwambara ihuza imwe arayambara nabi ya Mike arayimara ngo muramutse ibitugu byiwe kandi akangana gutya yumva kera ibyo ni ikosa ariko umukito azayambara neza kikwiza kandi ubutumwa bukagenda. Iyo uvuze utambaye ihuzu hari kindi bitwa ngo za kerere zibiri kerere ya inje na kerere ya ndani izo zombi izo zirahaba zibiri kerere ya ndani na kerere ya inje hari ubwo utera kerere ya ndani cyangwa abantu ugatera kerere ya inje. None turabashimiye reka tubasengera Imana baheze umugisha. Uwiteka Imana ishobora byose ishobora nishaye mwami Imana waravuze ngo ico mudasaba cyose mucizeye mucingingiye mushima nzagikora n'Imana. Abagaragoye baba imbere y'amaso yawe baciye bugufi cyane ubohe kumva ijambo ryawe baryinjize mu bwenge barizingatiye neza kuko ijambo ry'Imana ari ubutumwa bwiza. Mwari savuze ngo ni ubutumwa bwiza butwikiriwe utwikwiye kuba zarimbuka. Ariko turagushimiye ubayobore ubafashe uzobazigame uzobaragire neza ubundi bazosoze neza bazogira amakakama mu busaza bavuga ngo umusaza ngo mu busaza bwabo bazogira amakakama menshi ni toto uzobashorere neza zageze ku mwisho barwe bakura imvi uzabibakorera neza mu izina rya Yesu amen. Amen. Murakoze cyane turabashimiye Imana bagasanira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu.